Aida Kobrang Kok Nathena, Krokos Janta Party CJP, Internet of Longen Gproha Aro Online Open Ani Adita Saramon, Followal Sak Laksabat Play Manaha, Abachingode Kalakirwa Gata San Wachamandiba Jamanode, Yagata Digital Movement Longbegapa Aro million followers Koman Baha. Chief Justice Surya Khani, Kamri Dongaba Bisarang, Krokos, Kata Unga Ne Agan Gabakata, Jamano Ya Krokostan Remark Wakomanaha, Yako AAP social media o Kamkachingapa, Abijit, K Kuriha. CJPera Chatrangko social media o Tongobarango Aromatam politics to Kamka Parangoniko Kisiko Natna Manaha. India o CJP ni ex Twitter account coach Changataha, Ya Ekonara, Sarbion Bayrarong, followers hak lakini pat playman gapa ngacham. Yani zaman tipke kita ekon kisa ko kuritaya ha aro mandrang ko tar china didi ha. Apsana ki yani Instagram ekonara darangna batple dalbe gapa politik party baratia jarata party BJP ni official handle ka gapa na batple followers ko manha. Mijar bistipa salona ya CJP ekono chibonga point gatham million followers ko mane ha. Yani ki BJP ni ekono chat million followers rang donga. Abijit Krokos Janta Party ko ungat kapa founder besikura chungkapa India songni political communication strategy saksa wa digital political messaging getal korang chi khataran ko thaina sakpa aro online chi campaign ka ani chorang ko thaina changapa wa US Boston University of Public Relations master degree ko machota ha resi hajakini ko ni hajakini ko thamona Abijit Aam Aadmi Party AAP baksa kham ka ahar wa mangni social media aro election campaign team ni saksa member acham resi hajakini ko delio assembly election wamangni dor Arvind Kejriwal ni telani asal amako manon wa ya dolna memirang chi tharigapa digital campaign rang ko takskaha mangban kubrang medical ku proina gata admission dana gata aita sarnas ka ungatanggapa NEET UG hajakini koktok porikha ni pepa le kunga ne matani rang ungkhatani zaman ya porikha ko tengal plahani gaman dau gatal dakke porikha ko rapulthainio NEET porikha ko sepulthaina singapa chatro satrengna plaknanga korsangko unskachina Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC adok sorkario dabiangaha yani biringo adok ni chief minister konet ke sangmana siachi yatengon aita sarangna skang ungatkapa NEET UG hajakini koktok porikha ko dengal ple tau getal dakke porikha ko rapulthaina singani gaman chatro satrang nenikani rang ko sagongna rang tokenga ne MPYC ni president Jim K Moman Pragataha nuni paragatani kita de NEET UG porikha ko ribengba jun jani Kursa thari ko ngatnati khathaya ha andi ba ya porikha ko sepulthayanio bangbata chatro satrianga nenikani rang ko sagrongna rang tukinga Satu satirang mungsong bate sungadam nukatam aro chela biaprangoni ribai porikha ko sena nanggapa satu satirang NEET UG porikha ko dengal pelahani asel plakni kita nikani rang ko sagrongna nang tokinga tau ya porikha ko getal dake ungathayanio matam satu satirang de tangka paisarang chunga geta dongpa jai porikha ko sepulthayanio nikani rang ko sagrongna nang tokinga ne MPYC president Pragating ba satu satirang NEET UG hajargini koktok porikha ko sepulthayanio korosang ko daksa ke uskachina adok sukari ko didiataha Aita sarnaska watanggapa NEET UG porikha ko sianyo pangbata satu satriangan riadwani saarngani aro dengtang korosang ko tangka paisarang ona nangan baksana antang tani gam sapegapa sumairang ko ba andin onat nanangaha ne jana patingon rau NEET UG porikha ko rapulthayanio satu satriang korosang bona nang skachana gata tangka paisarang ko daksake onna nanga ne MPYC dabiangaha satu satriang tangka paisani geta nikani rangko mana nangingani aser antang tani porani chorangko gema achana geta Meghalaya Sokari satu satriang na plak manga korosangko one daksakin ene chinga kadonginga ne momen prakataha mengebir kuborang Honduras ni sagal jorangko dengtang manca gunmen peristiwa salo ete kanyo kumebeuba saksis kuisiaha Wamangoni satok pulisrang aro gepenangko man gopinga ya katako surkaini adalotang prakataha kangba chatapaganiko trujilo ajoloni damsa plantation bagano ete kaha pano wakha sakskeng siaha ya katako national police ni agan gepa mandangoni saksa etkaldo barahona kataha sargo jorangode rupia somerangoni anukopa aro pakma jorangko dengtang dakia sikani geman dengtang bormarang aro dengtang boberang dongacem Inter American Commission on Human Rights Mandangni propertina cakapa dor iajolni English environmental aro land right activist cakapa mandangna skangon cakchina pakwata hacem hajagni korpri prisyo ya activist ni
Juan Lopez ko sotanira flak piapna batiba ya Honduras Japan aktivistana kenani donggapa atau kongia Global Witness Sokari unggijagapa atau NGO ni yatani kita de hajagani ko pribrisyo Honduras to environmental and rightland activist sakapa sakpunga mandangko sotaha aru wanon skangapa brisyo sakcicet mandangko sotaha chen Security Ministry ni yatani kita je wamang ni National Police aru Armed Force rang teknikaman respond ananangen winigaman Authority rang dengtaman sador sa sandigapa tim ko sungaha Naman kubra PHE department ni gongkror hajasa kumang unggapa project rang ko Hyderabad ni company na makhang ni TE ona ne matna ko adok ni PHE minister Marcus N Marakje galatin ba ya project rang ko tendal ni niam rang opangchakisa aru niam rang ko jargisa onaha ne prakataha Silong Times ni RTI kai samsandianio bangbata daldalgapa project rang kon BAC in activity limit company nasa onaha nema sinama nani jaman tengtang dorang ni matnangani rangko jegalatengon badiaba company nasan adok sokari makhangni te ekamrangko onenga ne matnangani ra kaketongja nema prakataha kontrak rang ngongsung bate mamong sokari ni scheme rango phangnan department yamrangko jarkisa kamrangko onenga neba marak prakataha PHE minister ni prakatani kita de jarjiban mission JJM mangmangni project rangan tengtang Sekurangna Anganwadi Sentarangna aro kapan sokari institute rangna si paiprangko sale unani baksana menghajarketam trustni sotokni scheme rango gongkrol hajaldo trustni kolatisni point bi unga aro ya project rangko PHE department ni commissioner and secretary chi delengpa tender committee ni nirokaniosa tengtang kontraktor rang aro company rangna suale uninga ya tender committee o finance aro law department ni officer rang bapa ompa neba ua kataha RTI na thalatanio project rangko ya kompanian manaha ne misoken ne ya project rangko makhangni te ona ja aru niam gita tender ko jarkesa onaha ne bamara prakataha JJM JICA AMRUT kini point 0 NESID aru kapan scheme rangni ngodongpa project rangko India Sorkarini dongemen niam gita engineering procurement aru construction EPC ni ngosa chalainga neba PHE minister prakataha Naman kurang Agra Lucknow Expressway da skroba pungsibara accident wanio mande sakani siaha aro gapan dozen mandirang sakna manaha ya selong anio private double decker bus khansa khanpuluni gurugram yang metengo gapan gari sateng kani asel bus ar khamaha aro jenmako jajenga taha Firozabad City Magistrate Vinod Kumar Pandeni parakatani kita ya asel anio bangki pisindarangoni sa kogrek mangsakna manaha Gari bus salaigipa aro kondaktor ba ya asel anio siaha aro emergency team rang gapan daksa kepamandang rangsan ua biapona rkahani ua ganaha sakna man barangoni sakpunga ko ambulance chi Firozabad ni medical college tonar angha aro gapan sakchi bunga kora sana geta sci-fi medical college tonar angskaha ya asel anio sungni mandang aro police wal kemat keparang aro sukai ni gapan torang plakho takmaskang skangapa unge mandang ko cukat na jothong kacingha firefighter warko kemat na kam kaun police rang gari riwana nek ganirang ko ni rokon skaha aro ya Nengkaniara Expresso gari rirani ko deksana mangmang campinga taha. Ngaban kurang SSP COS conference ko meni ko sa aro ko ni tarik rang wasal gina turani tree house rezato watanga ha aro adok ni chief minister ko ke sang maba skangpa salo dongpa e ba krangen ba Meghalaya police ni officer rang baksa police torang ni kamrang ko mangrapatat na aro namdapatna chancir mangha. Ya conference Watanyo adok ni Director General of Police DGP Aida Sisanungrang Inspector General of Police LNO DNR Marak Inspector General of Police CID A Goen Kha Inspector General of Police SP PDL DP Marak Deputy Inspector General of Police A JG Moman Assistant Inspector General of Police A SR Marak Aro tentang police officer ang bapa kang tukaha ya thomani ko atanyo adok ni Chief Minister Police officer ang baksa Sancir mengon SSP COS conference ko ngani chi Meghalaya police ni kamrang ko bangen namdapat na manahan ni ya conference ko ngani gaman adok ni DGP ko telplangaha police officer ni ya mongsong pa thombi ko tura o ngatahani gaman halate onangion ya adok ni nang chumot ko pa thombi mungani rang ko adok ni tang ya prango swale ngatna jaku di ani pa ko nga ne mkhang chiba ya nakaba thomani rang ko sko thong songjoma asan ngatai gija adok ni tang biap rang atang kuchina chief minister Yang ha ya conference ko atani maksungani ko thalate onangion police officer ang tangtangni nangnekani aro ninkani rangko parakna surko nani saunga ni chief minister ha ya thomanyo police officer ang janape onangpa tang nangani aro ninkani rangko janape ngon uni resichetna chief minister onge kham khanyo uwa changsa ba matam ninkani rangko de
na adong kujasem nem khangchiba ya cholko ra ayang thangthangni ningnikanirangko sorkario na rabachina chief minister police officer rangko khuphathiang ha police officer rangni mitam ningnikanirangko tharakide namatna manjana bagna ndiba chorangko nie plak ningnikanirangko namatna sorkari khamka again ene chief minister kuasakani ko nang ha yan nakaba thumbi munganirangko atani chief police torangni khamrangko namdapatna manna nanga nijana patengon police rangni kamdes khanggpa nyamreti ko rakhina onggija khamrangko champengna aro mandangna nachukani ko nanian ongna nanga ne chief minister prakataha police officer na mungsongpati Meghalaya police ni nango kam khainggiparangna tonthonggija training rangko onna nangani geman janapengon police rangni khamrangko ski rana gita Mumbai Delhi aro wandakgipa gipan biaprangona watachina sama kuphateniko nangha khoborang bonaha nisokba sakantikon tela